mga turista. So, dati rin sa picture. Americano, what is it? Americano. Mga artista, oy! Digin mo undang dinyo. Pigeon. Pigyon daw. Di po sila pigeons kay. Sigaw sila. Sigaw sila. Maudo ning gitawag ng cobbled pavement. Kimi! Aray. Marcos Mauni siya ang London Bridge. Ay, Tower Bridge is falling down, falling down. O, turo sa picture sa sila mamagkuya. Muning gitawag nga bian si Manang. Murag Marcos Bridge. Natunong bagadang heart. Ay, pag binugok pa, Brett. Gini, bisag sa mga salita, gini. Oo ba pa? Unsa man nga mga salida ang naaang ipag... Nakita, naging Si Tom Cruise, unsa man na? Oh, mission impossible. Balik naman sa airport. Alam, wala man good. Unsa naman? Ganun ka. Pero sila auntie, ang picture sa yung anak. Ha? Cute kayong people watch. Dagan man sila, oh. 100 page. Basta-basta kayo, tayo mga insurance. Uy, naami. Mahal na ba? Uy, London Bridge. Okay, guys. Beauty siya, uy. Eh, okay na daw. Okay na pa. Hey. The birthday boy. Casa de Franco, house of chicken wings. Happy birthday to you. Wow, grand entrance.
Hindi mo pa rin kaysa ano. Unsa? Day 1, London. Wala pa ko naka-decide. Depende na lang sa kong cruise. Wala pa kasi mong nahuman sa mong creative process. Oo, mahibawaan na lang ako pag mag-edit na ko. Love to. Prayer meeting. So, friend. Feeling present. Happy birthday to you. Salamat. Is the wish. Wait ko, mag-asawa ng Portuguese. Be careful what you wish for. Gumana din ang gusto? Bloom ng flowers. Hi guys, today is my birthday and we're spending the last moments of my birthday eating cake that my brother baked. And now Wow. he's making bulbul. In honor of the makabulbul. What's that? It's like pieces. Uy, wala yung una na sa amo ang probinsya. So it's like wildflower salted caramel It's the favorite. cake. No which caramel. happens to be my favorite cake that I miss so dearly. Perfecto. Perfect you. Perfecto. Ay, your words. Okay, so cut that.